Gentebe do quoi. Salut la famille, meɗen yuri on nokku kala ko wontirɗam inde moɗon e yettore moɗon e hoore teddungal juuɓe mon ɓe hande kadi ari ɗo meɗen min on ɗo miɗo duwa on hande haalangol piyu gotum par ce que anduɓe lamɓen no andila donc ta yaltinanan ɗum ɗo ɓe ronkalan jombugol ay o yalti mi woɗi piiji ɗo na mi waɗɗa ko andi ko mo mi arti mbori ɗan ɗo jali o ɗum ɗon ka ɗum ɗo tum piiji porto tun jaloto la famille donc haray ha joni ɗo ko min inni on kon o jombaka o ƴamaka o jombanaka min on ɗo miɗo faala ko jombalan dewgal sunna e farilla kala yiɗirɗolan ni no mi woniri ni kala yiɗirɗolan ni haray miɗo faala haysi ko alamadi haysi tawi woni ko alba haalali ko ɗum ɓe jokkata maɓe andi min si haysi tawi woni ko goro tun ay ɗum ɗon ko be waɗa min tawde ko goroje ɗen tun ɗon andi mi faala fi yaltirana gaɗe yiyala moƴƴa ta yaltin ko ɗon tu yaltinta habbi la famille hakkude mon e Allah ko hombo hiyata ko hombo heɓata wa jiwawa min pullodimowa min la famille ko hombo añatalan min mais ha joni mi ronku fi Allah e nulaɗo wallitelam mi heɓa fi Allah miɗo faala moƴƴano haysi tawi woni ko mawɗo haysi tawi woni hara on tigi ko gattal min weƴƴita min waalo ɗon min heɓa ɗon ɓikkoye amen koye fi Allah mo suɓali ka jooɗo immo daye ñooki mi fenantama an hiɗa arde ɗaɓɓa modi ka réseau sociaux mais ka woni argol fima chicha ka réseau sociaux quoi affiche ɗum ɗon quoi bare fo ñama e bebe mais ko nattorani ɗum ka suudu ko ɗum ɓuuri ñakkinde mi fenantama koko wonɗa wadde ɗo no wawa sikkay si a defi ñiiri yeeygol ñiiri e maafe hara ko welɗum hara no urde quartier fof a ƴetti tan kum bebe a waɗi binde ɗon quoi kala arɗo sodugol o décourage to quoi mi fenantama onon rewɓen so wattuno yiila vous serez toujours victime janggo on toñay quartier fo toñon patiraɓe momɓen toñon kawtanga wiyon ko ɓen ɗon haɗi on heɓugol modi hara ko ɗon tigui woni hara ko ɗon tigui zar hara ko ɗon tigui woni probléme on quoi so wona ɗum ka réseau sociaux ɗo are waɗon ko moƴƴi kon ko boni ko mara non hoore mo moi je juge personne mais so wattora yiila wallahi billahi tallahi ne vous serez toujours victime quoi gorko hande anduɗo ko faala gorko wonɗo conscient o ala ɗaɓɓude debbo fi on no mari forme ma no mari endi ma no mari honɗum tigui de ko ɗaɓɓata ko debbo marɗo needi debbo marɗo iwdi moƴƴiri e debbo anduɗo ko faala ka holɗo une femme qui a une beauté intellectuelle en fait quoi ko woni kon ka hoore wona ɓandu ndun quoi hande rewɓe busno ton ko innugol jar ndare min milan mari ɗum ɗo hucca forme ɗum ɗo worɓe wonɓe ɓen conscient ɓe ha jaka e ɗum ko mi fenantama e premier échec debbo ka o leydi ɗo ko waɗugol ko hakkille mum wondema ɓay no labba ɓay wondema kañum no mari forme ma no mari endi kala gorko hiɗomo ka o leydi o no falama ko fenade noon quoi ɗum ko worɓe ɓen tout simplement fi utilise goma tout simplement waldago ma fijidugol e ma mais dewga sunna e farilla gorko hay goto hiɗa addugol ñoogue kam mum mi fenantama quoi poubelle on ka o leydi ɗo ko kama tuuni wo kama ko tuuni kama saltidi wo kama ko saltidi ƴetti woni obligé ɗo ƴettugo poubelle ji ɗin kama naɓaɗi ka lawol naɓaɗi ka travaux naɓaɗi ka poubelle quoi mais a wakkilak ƴettugol ñoogue ka poubelle adda kama saltidi wo kama saltidi mi fenantama gorko hande surtout gorko pullo simo faala hara o fiimay hara o yaray hara o hayloto hara waɗa piiji ɗi salteji ɗi fof ka o leydi ɗo mais wallahi billahi tallahi ne o préféra jombugol debbo waɗa o ɗin piiji ɗo mi fenantama o préféra jombugol debbo waɗo ɗin piiji ɗon quoi ko satti wo ko satti déjà taw la plupart de personnes fijoɓe waɗoɓe piiji salteji ɓen so yi on tawi ɓengol maɓɓe ɓen ko tigguiɓe maɗum woɓɓen hara ɓengol maɓɓen ko buumiɓe jar hara ko jokkuɓe haaju mum quoi min minataɓe ɓen ɗo watta ko boni ma ɓen ɗon non mais tout simplement ka yaasi ka min ɓayata ɓen ɗon waɗa ɗin piiji salteji mi fenantama quoi ko wattanogo yiila moƴƴa quoi bare fof ñaama e bebe ko nattorani ɗum ka suudu ɓuuri ñakkinde quoi son suɓali ko jooɗo o immode e ñoogue mi fenantama quoi suuɓe yimɓe ɓe jokkodirta on dit toujours dis-moi tes compagnons c'est dire qui tu es quoi mi fenantama dis-moi tes compagnons c'est dire qui tu es quoi mais ono ala ko waɗon si wona argo ka réseau sociaux fima chicha après daro inna mimmi lan faala modi lan faala e jombede kala jombolan o hiɗira elan no mi woniri goto hiɗirtama no wonirɗa no mi fenantama on jiwo kala waɗɗo ko hakkille mum wondema gorko be hiɗiraymo no woniri noon c'est que o sikki fenade il faut que change on comportement ji mon ɗi andan ɗon hoore mon ɗiɗo ɗin ɗi moƴƴaɗin ka mon avant que goɗɗo arde inna no faala on jombude quoi sinan wata wondugol e goɗɗo mi fenantama hande an o wonɗo haalde ɗo hakkude Allah je donne ma tetta coupé so tawi hande bandirawo ma
kotirawo ma no fala jombude an tigiri e hoore ma andi mo fala jombude koko wonda wadde ɗo o watta surtout ka réseaux sociaux ɗo wallahi billahi tallahi tawtangal dewgal ko mi fenantama a tawtangal dewgal hande a tawtangal dewgal janggo quoi parce que a inne sagoma ɓe ƴettasi ɓe yimɓe ɗo ɓe adda kam ma quoi onon ɗon néglige ko wiyete ko nene ɓiɓɓe ma ɓen quoi kaw leddi ɗo onon vous voyez ça en blague quoi vous voyez ça en rigolo quoi ça passe réel quoi en fait mi fenantama et pourtant c'est quelque chose qui est sacré en fait kaw leddi ɗo quoi parce que ça rati ɓengu ma kaw leddi rati aduna ma quoi sa heeɓi ɓengu moƴƴo kaw leddi hayɓe aljanna aduna quoi ce que vous faites là ko jokkata on tanke ɗo wuuri kaw leddi ɗo tanke ɗon wuuri kaw leddi ɗo hay ɓiɓɓe mon ɓen aroya hiya ɗum mi fenantama quoi après vous serez même pas fier de ce que vous avez fait pendant votre jeunesse mi fenantama tuma ɓe wondoyi e goreɓe maɓɓe ɓen tawa ɓen no weltora neneɓe maɓɓe wonɓe wadde ɗum ɗo nene maɓɓe waɗɓe ɗum ɗo hara ɓiɓɓe monɓe no lando dans leur tête que ko honɗum nene a wonno wadde fe no nene ɓeɗo wonno wadde koko wonno wadde ɗo fo mi fenantama quoi après so watno yila même ɓiɓɓe monɓe ɓe wawa on añoygo saabu koko on ɗo wadde hande mi fenantama le passé de la femme a toujours été son présent mi fenantama ko watnogo yila moƴƴa min noon personnellement je juge personne mi yennata goɗɗo mais je vous donne juste un conseil so jaaɓi hutore so jaɓali waɗe ko falɗon si conseil te conseil pas conséquence te conseillera mi fenantama mentalité ɓiɗo gorko